Abantu benshi batinya urupfu, ariko muri izi gereza ugiye kureba, urupfu nicyo kintu cya mbere buri mufungwa asaba buri joro mbere yuko aryama. Aha izina ryawe rirasibwa burundu mu bitabo by'abazima, ugahinduka nimero gusa, amaso yawe agafungwa mu buryo bw'amaherere kugira ngo utazigira umenya na rimwe aho isi iherereye, mu gihe abandi basinziriye mu nzu zabo uko bashaka. Muri iki cyegeranyo tugiye kurebera hamwe gereza 5 mbi kurusha izindi ku isi. Aha uraza kubona uburyo abantu bakubitwa cyane, abandi bagafungwa bambitse amapingu ku maguru. Ngiye bateguriye kino cyegeranyo nkanakibagezaho. Nitwa Ndayambaje Jean Claude. Mbere yuko twinjira muri uyu mwijima, kanda subscribe utazacikwa n'ibindi byegeranyo bishira amanga duhura buri gihe, kandi ukande like. Niba ukunda ibiganiro byungura ubumenyi, uraza kutubwira muri comment gereza mbi kurusha izindi. Sangiza iyi nkuru inshuti zawe kugira ngo dusangire ubumenyi, mu nyemere dusangire isomo rikomeye by'amateka y'isi n'uburyo ibyaha bikomeye bishobora guhindura ubuzima bwa muntu burundu. Ku mwanya wa 5 haraza gereza yitwa Petak Island, iherereye hagati mu kiyaga gikonje cya White Lake. Petak Island izwi nka gereza y'ubwigunge budashira mu nyanja y'urubura, iherereye mu majyaruguru y'igihugu cy'Uburusiya. Abafungwa bamara amasaha 22 n'igice mu mazu y'umwijima, kandi bemererwa gusurwa inshuro 2 gusa mu mwaka, igihe gito cyane. Mu mpeshyi ubukonje bugera kuri -30°C, kandi amazi n'ibiryo bitangwa ni bike cyane, bituma abantu bacika intege mu buryo bwihuse. Abashinzwe imitekerereze bavuga ko nyuma y'amezi 9 gusa umufungwa atangira gutakaza ubushobozi bwo kuvuga cyangwa kwibuka izina rye kubera ubwigunge. Nta muntu n'umwe urabasha gutoroka, kuko no gusohoka mu muryango bisaba kwambuka amazi akonje cyane yakwica umuntu mu minota mike. Petak Island niho hantu upfira mu mutwe mbere yuko umubiri wawe ushira umwuka ukaba uri wenyine, kuko buri wese aba afite akumba ke. Umuntu hafungiye aba ameze nk'uwibagiranye mu mateka, aho umubiri we usigara muri urwo rubura kugeza ubwo ahindutse umurambo. Ibyo bikayishyira kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa 4 haraza gereza yitwa Kwang, ikaba iherereye mu gihugu cya Thailand. Iyi gereza ni kuzimu ku bafungirwamwo, kuko abenshi bafungirwa bakaterwa urwo gupfa mu mujyi wa Bangkok mu buryo buteye ubwoba. Mu mezi 3 ya mbere umufungwa wese agomba kwambikwa amapingu y'amaguru aremereye kandi ashinze mu buryo bubabaza. Ibiryo bitangwa rimwe gusa ku munsi, bigizwe n'umuceri n'imboga bike cyane, bituma abafungwa bahora bafite isereri kubera inzara n'indwara. Ikigo gishinzwe ubuzima muri iki gihugu cyerekanye ko abafungwa benshi bahandurira igituntu n'indwara z'uruhu kubera umwanda ukabije n'amazi mabi. Abakatiwe urwo gupfa bamenyeshwa ko bagiye kwicwa habura amasaha 2 gusa, bigatuma abenshi bicwa n'ubwoba mbere yuko bicwa. Ni gereza yakozwe ngo ihano umubiri w'umuntu mu buryo butababarira kugeza umuntu asezeye ku isi, kuko ushaka kubaho agomba kwigura atanze amafaranga. Amapingu amwe namwe agera naho ashinze mu mitsi y'amaguru, ku buryo uyambara asigara afite inkovu ziteye ubwoba ubuzima bwe bwose, bigatuma iza ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 haraza gereza yitwa Sabaneta, ikaba iherereye mu gihugu cya Venezuela. Muri iyi gereza abafungwa nibo bigenga, kubera ko abenshi bafungirwamwo baba bafite intwaro. Abafungwa baho batanga amafaranga kuba barinda, maze bakinjira amagendo. Iyi gereza izwiho kwakira abantu 700, ariko ifungirwamwo abasaga 3700, bituma ubucucike bugera kuri 500%. Abarinzi ba leta akenshi ntibashobora kwinjira imbere muri gereza, bituma amatsinda y'abagizi ba nabi aribo bigenga kandi bagashyiraho amategeko abagenga. Mu mwaka w'1994 abafungwa bishe bagenzi babo 100 mu ijoro rimwe gusa mu buryo bwo kwihimura. Isuku ni nke cyane, ku buryo indwara nka kolera yica abantu benshi kurusha ubugome bw'abantu. N'imirwano y'imbunda iba hagati y'abafungwa niho hantu honyine rukumbi ku isi urupfu rushobora kuza ruturutse ku minyururu y'ibyuma n'indwara. Ufite imbunda niwe uba ari umwami w'icyumba. Aha gusenga Imana biba ari cyo kintu cyonyine
cyatuma urara upfuye cyangwa ugakanga ukuri muzima. Ibyo bikayishyira kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa kabiri haraza gereza yitwa ADX Florence, ikaba iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, izwi nka Supermax. Iyi gereza yubatswe mu buryo buhanitse kugira ngo ishenye intekerezo za muntu mu buryo buteye agahinda. Umufungwa amara amasaha 23 kuri 24 ari wenyine mu kumba ka metero 2 kuri 3 katarangwamwo ijwi ry'abantu. Ibiryo binyuzwa mu kobo gato kandi idirishya riba ryerekeza mu kirere kugira ngo umufungwa atamenya aho ubutaka buherereye. Raporo ya The New York Times yerekana ko abasaga 90% y'abafungwa baho bafite ibibazo by'indwara zo mu mutwe kubera kwigunga bikabije. Ni gereza ifungirwamwo abaterabwoba n'abicanyi baruharwa, ikaba irinzwe n'utwuma dufata amashusho n'amajwi ibihumbi n'ibihumbi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Kuri iyi gereza gufungwa ntibiba bivuze guhabwa umudendezo gusa, ahubwo biba bivuze gukurwa mu isi y'abazima utarapfa. Amashanyarazi n'ibyuma bifunga imiryango biyoborwa na mudasobwa ku buryo gucika cyangwa gutoroka biba bitagishoboka na busa. Ku mwanya wa mbere turasanga gereza yitwa Dolphin, ikaba ariyo nkingi ya mwamba y'Uburusiya mu guhana abatubahiriza amategeko y'iki gihugu. Iyi gereza iherereye ku mupaka w'Uburusiya na Kazakhstan, ifungirwamwo abantu barenga 3500 bose hamwe. Muri Dolphin umufungwa ntashobora kwicara cyangwa kuryama guhera saa 12 za mu gitondo kugeza saa 3 z'ijoro. Imyaka n'imyaniko uhagarara wemye. Iyo usohotse mu kumba ugenda ufunzwe amaso, wunamye cyane kandi ufashe amaboko inyuma kugira ngo utamenya aho uherereye. Amatara amurika mu maso y'abafungwa akaka amasaha 24 kuri 24, bituma ubwonko budasinzira na rimwe. Abafungwa bacungwa n'abarinzi n'imbwa z'inkazi mu gihe cyose cy'umunsi, aho buri mufungwa agenzurwa n'abantu 2 n'imbwa imwe. Nta muntu n'umwe urabasha gutoroka kuva mu mwaka w'1745 kandi uwinjiyemwo azamwo ari urugendo rwe rwa nyuma rudasubirwaho. Abahanga bemeza ko ariho hantu hambere ku isi umuntu ahinduka nimero gusa, izina rye rigasibwa burundu mu buzima. Mbaye mbashimiwe twabanye, mbibutse gukanda subscribe, like hamwe na share, kandi utwandikiye muri comment utubwire gereza yakutunguye kandi wabonye ari mbi kurusha izindi.